This is ITV Uganda. See your dreams. This Friday on Presenter Search on 3, it's our Spice Island Countdown. I'm Zoe Brown, I'm 25 years old and I'm originally a Cape Townian. Home used to be a Manzimtoti along the south coast, but now I'm back in the mother city. Up next on ITV Uganda. Hai banange. Bintu bya mugabe bino byonna. Musada bakubingaganya oti babingaganya kabuzi. Ayo bamugwana mutu. Ingo abantu bangu mutenda kuseguka. Aye ene numba yali ya bei mugabe. Bintu bya mugabe. Wowe mama nze. Wowe mama nze. Mama nze kalipala. Wani baba. Wowe nze mfuire. Baba buzibuki. Mama nze. Baba ki? Neise mwene. Waise? Neise mwene. Omulwaira afire. Kai mulwaire ki? Yo yete kasolo. Ine kutuseko. Ezira kintuseko yo yete kasolo. Mukoventia. Neise mwene mama. Mukoventia. Mbaire wano ngati aimenga ngani soma mawulire gano. Biri muno. Ngati aimenti. Tibiri muno. Ngani soma ano nti mawulire. Ngiro okola nti okwise girasi nti. Na yuwo mwenge. Wewe mama nikano. Wewe mama va kumwenge kwa. Ate kali original. Njero okuba original ne kiri kundiza. Wewe mama. Nze kana yuna ndagalo omulamuzi. Ebintu by'ekyaka bino ndikwenda biwolwa leero. Muguli kujja mukoti leero? Nina okwirayo ku by'ekyaka. Muze yanko bakyeri ekyaka lya ifwe. Ate nina okubimaliriza lwakubanga ono nti yali yesenza akubwesenza. Nti ayo olukujjaye muna leero tolwa kwira. Ebyo by'okwira ng'anesaawo mukaaga koma leero. Kirija kulwayo ndija kwira mango. Ayi mama kalibala gandi bairege esunaku. Nesunaku. Ntigate bagafuna omusaado. Nga nesunaku ngolo kuboira saa mukaaga oba musanvu. Muna mbasaada abaira leeti nze nziramu. Oziramu otya nga bulira kwira ano ng'obwire bugiri. Be. Nze tidwa kwira nze saada ndiro omukaaga. Eri abasaada nga tulifuluma tuti. Nga oba akayingira bwingire bala. Nga bali kuyingira? Edesawa? Kusaaga edo omukaaga. Abo basaluvado. Bayingira mubala saaga mukaaga. Abo bali kisimuhanji. Bayingira mubala saaga mukaaga bano paka mwende eyo 10. Nti abo balinde bakazi bayo babakobe ku nze ndiko bakuyiwe. Ekintu bakumutima kye ndi kukoba. Iwe oli musaada wange ndi kukoba ku. Anti toli mukazi gayi bwaye kye ndi kukoba. Nti nze bale bakola bibi okusinga ku nze. Nze kale. Eri abasaada baningano n'omwenge ni kuncho gwawuna nga gukamuliko. Butinga abo ba moti. Ayenzo omwegu mpa kusaaga mwende. Swengere! Kalifala? Wani mama. Idonjire ku gate. Ondigulirewo Uncle Idi. Uncle ki? Uncle Widi. Uncle Widi? Kojja omwenyi. Kadi. Kamaliza okugolola yangwako. Kadi. Tambulanga zibu. Tusangaira nko. Munange ebyokwerinda nga bwobidi. Byakwerinda nosonga dabasawo. Bino byakwerinda bulwaire. Chukot. Abaire ki? Chuka. Abasawo bali kuba kunaba mungalo. Gori kumfuira na bumba. Chuka butijo nabe wale mungalo. Mwana nze mwandi nkobe ire nkubye simu okuide eno. Mwandi nkobe ina aleka kuida. Butijo nabe wale mungalo. Naba mungalo bitukule. Atedwawo ku second singa 20. Buti tukwaniriza. Tuje. Mwana embeera yemuliko ebisamu teri kutegerekeka. Uncle Widi kidobe tuliko wano. Muwuliza radio, mulina radio ba ebintu byomukola mutula mutole ku bantu. Amawulire gona tugafuna bulungi. Dino bumba danimiro dino mujja kulwaza abantu. Tusangaira nko. Tusangaira ku. Kalibwawo. Ayenze ndi munivu. Ki? Oli kundekera mwana ali kunfuwera na bumba yanimiro ku gate kuwere yona ali kunfuwera iwo oli eno sirike busirike. N'amateeka agali wano. Twaidi bulwaire buliwo. Amateeka galiwo bali kuba abantu kunaaba mungalo. Kunaba kuba kufuwera na bumba. Ayo nabi mungalo omwana ali kumbo zazena nabye. Nti era jo nabe ni wali. Nabye ku gate ate ni wano nabe mungalo. Muna jo nabe wali. Be tijja kunaba kutula kunga muri kungo babugobe wano. Ablaza golola. Era kangolole. Kwa mama nti mwana ali kumboza ate ndire mukunaba. Kanje. Bwabona bye ku gate wandisigaire ku gate mechi kulese eno ki. Kutuletera ndwaire. Sija.
wona mbiseera bino omuntu akuwa esente aba mwine ayi nabaire ndyangu omusaada ankubira esimu mwene wamukubira oba bukubira kyamukubire kumenze n'enamba yonna lebo mbaire njizira oba olina bye wamukoleire kati namukoleire biti nze nasemba okwogera naye mu bya bululu n'enamba nga njizira ayi nabaire ndyawo n'awulira esimu nga likuba njokuwulira ngampulira amaloboozi oti gonna lebo njokola nti nga nkatya muganda wange ujembeera njidi muli bubi mutusaino ozira kasente kankufunire plan njokola nti ku isimu ngataliko emitwalo 10 bweddu 10 nga kuli kuneditolako era bwofuna ebiseera mukubira isimu omwebazeeku ndakujjayo buje kirungi n'omwana agire wano ku idduuka aditoleyo adireete tutandika okuditematema tubone kale muno omuntu akuyamba mubiseera bino aba mwino oyize mitwalo 10 gigi eta diri 10 ai baba kalibala kyambaire ndikukoba tugulireyo okuwere ku nkoko tuliyeku nkoko tunwemu okuwaire bwa supu were kasiko ku katintini kati tunwe ku supu baba tomana ni kubuna obulwaire obwaidde tuyinza n'okufa nga tetulire ku nkoko esente twafa naddo enkoko ono mwana dada giyamu omukyalo eriwe baba eriwe ebiika nti kirungi yiye eri kubiika tugirinde ebiike ezaale tulirya obwana ayi nakafuna kasente kange nga nkwame tikayi nkoko nkoko baba oli bize ayi ni bize nje tinkubo ine ngoli kwayuya nalowooza oba oli bize wenda yuyamba ndi bize tindi n'ensonga yange gyeneza okubuuza nsonga ki egemagana ni maama mama wekoze ki kyandikubuuza nti maama yena niwe amuzaala nti maama yena mwana wo nga nize nzaala mama nti tomana tubanga tutyo nga tuli babiri ni maama tuli baanabo nga maama mwaninaze kayinza embeera nize nzaala mama wo era ensonga eneenumiza obwongo okumala ebbanga singa tibiseera bya covid naalibaire nga mbuuza musomesa ku isomero obuuza omusomesa nti baba nazaala mama olwaki ti maama enaku dino buli kyakola akweta dadi buli saa akweta dadi ate nga zeena akweta dadi mebutyo ekyo kyalaga nti nize nzaala mama wo tomanaako ekyo ekigambo abakazi bona mu Uganda enaku dino abakazi bona abasinga bungi bona beeta abasaada we bwati dadi ayi tubabeeta bwete nti dadi amweta nga alina ensonga nga alina kyali kumwendaku amweta dadi ng'ali kwenda oba sente danvwiri akweta nti dadi tamalaga kweta dadi ekikoba omala waamuwa nkyera omugaba akwewoomizaako kati dadi ekikuba nze akweta dadi awazira mupango ndi muloosi aye olina kundeta dadi kuba nze ndi baabawo aye abakazi bakikozesa nga bali kwenda sente kale dadi Just know who you are, accept it and embrace it. Make things that really matter happen. Thank you for watching ITV Uganda. You can watch all our best videos on YouTube and Facebook. Simply subscribe to our YouTube channel ITV Uganda and see your dreams on ITV.